lebyi I vuhaxi bya mahungu ya SABC hi haxa twi kusuka eStudio 12 Auckland Park eJoni. The South African Police Service and other law enforcement agencies have been and will intensify the process of identifying and deporting undocumented foreign nationals residing illegally in South Africa. Vaakatiko na mavandla ya politiki va yangula ka makungu ya mfumo ya ku lwisa xiphiqo xa vahlampfa. Maphorisa va yisa mahlweni ku lava na munhu wa vunharhu lava nga luvela enambyeni wa Crocodile eMpumalanga. Okay, na tlhela hlangana kama ka mahungu ya Xitsonga ka SABC2 ya haxela ka mahungu kumbe ya haxela ka channel ya mahungu ya SABC le haye I vuhaxi bya DTT. Riperile murhangeri wa tiko President Cyril Ramaphosa u tshembise ku mfumo wakwe wu ta tiyisa voko ku lawula vahlampfa laha tikweni. Loko a vulavula na rixaka madyambu ya tolo, President u ri Afrika-Dzonga ri nge pfumeli ku sindzisiwa ku amukela vahlampfa lava nga riki nawini. Mbulavulo wa President wu landzela ku kombisa ku vilela hi maAfrika-Dzonga etindhawini to hambanahambana mayelana no tikeriwa loko va hlanganaka na kona hikwalaho ka vukona bya vanhu va matiko mambe lava nga laha tikweni va ri hava mpfumelelo. President u longoloxe makungu lama nga ta tirhisiwa hi mfumo wa yena ku tirha na xiphiqo lexi. Firstly, we are and will continue to crack down on the violation of our immigration, labor and other laws. Secondly, we will continue to prevent people from entering the country irregularly and illegally. Thirdly, we are and will continue to stamp out corruption in our immigration system. Fourthly, we will strengthen our immigration laws and policies. And finally, we will continue to engage other countries, including our sister countries on the African continent, to forge a broader response to migration challenges across our region and the continent. The first part of our response is a concerted crackdown on violations of existing immigration, labor, and other laws. The Department of Home Affairs, the Border Management Authority, the South African Police Service, and other law enforcement agencies have been and will intensify the process of identifying and deporting undocumented foreign nationals residing illegally in South Africa. Aitoni la mavandla ya politiki yanga yangula kona mbulavulo wa President. Democratic Alliance va amukele hi mandla mambirhi xiviko xa President xa magoza ya ku lulamisa xiphiqo xa vahlampfa lava nga riki enawini. The DA welcomes President Cyril Ramaphosa's address to the nation and his clear message that South Africa's economic struggles are not caused by foreign nationals, but by the failure to grow the economy and create jobs. This is the right message at a dangerous moment for our country. South Africans must reject xenophobia, uphold our constitutional values, and never allow anger over hardship to become violence against vulnerable people. ACDP yi ri ku vilela ka maAfrika-Dzonga swa twisiseka kambe nhlamulo yin'wana ni yin'wana yi fanele ku va yi ri nawini. We understand the frustrations of many South Africans that are struggling with socio-economic reasons, unemployment, poverty, and therefore it is very necessary that SPARZs and local businesses are preferably run by South Africans. So it's a very sensitive situation. PAC seketela mhaka ya milawu yo tika yi ri mfumo un'wana ni un'wana lowu tifumaka wu na ntirho wo sirhelela mindzelekano ya wona. The PAC has consistently assured that every sovereign state has a responsibility to secure its borders, enforce its laws, and ensure that those who enter, work, and conduct business in the country do so legally. Mavandla ya tipolitiki ma ri xiphiqo xa vahlampfa eAfrika-Dzonga xi vangiwa hi milawu leyi nga tikisiwiki leswaku ku fanele ku va ni ku byarha vutihlamuleri. We as Action SA have consistently argued that South Africa's immigration challenges are fundamentally an enforcement challenge.
We already have laws and institutions in place, but there's been a failure to implement them effectively. We have repeatedly raised concerns about porous borders, corruption among officials, weaknesses in the asylum system and visa systems, and the slow pace of consequence management against those who undermine the integrity of our immigration framework. Let us just implement South Africa's laws the way that they should. It's not complicated. The reason that we've got this crisis is that we've simply failed to implement our own laws. So that is the second thing. What Rise Mzansi will never condone is anyone hitting the streets, getting into somebody's home and beating them up and taking the place of the government, which is also not allowed to get in anywhere and beat someone up. The IFP welcomes President Ramaphosa's acknowledgement that illegal immigration, border security, and weaknesses in migration management are matters of legitimate public concern. These are issues that the IFP has consistently raised over many years, both in Parliament and through oversight engagements. Swi tikomba mbulavulo wa president u kume nseketelo eka mavandla yo tala loko man'wana ma yima hileswaku ku laveka milawu yo tika ya vahlampfa. Loko swi titane minhlangano yo hambana ya vaakatiko eLimpopo va machile va yisa tsala ra swivilelo mayelana na vahlampfa ehofisi ya holobyenkulu wa xifundzhankulu ePolokwane. Yin'wana ya yona ya minhlangano leyi i nhlangano wa Ichayile lava macha kun'we na vandla ra Action SA. Va ri makungu ya mfumo mayelana no lawula vahlampfa a ma tshembisi. Nhlangano wa Ichayile leswi vulaka leswaku nkarhi wu herile va le ka xitereka xa vahlampfa lava nga riki na maphepha. Ichayile va ri va tirha na mitlawa yin'wana ku lwisana na vahlampfa lava nga laha tikweni swi nga ri nawini. Va rhumele papila ra swivilelo ehofisini ya holobyenkulu ePolokwane. Ichayile, it is a local movement that works in support with March and March. We are here to tell the Premier's office that we are asking them to help us with the flooding of the illegal immigrants in our country. So we are having an over-influx of illegal immigrants in our cities. If ever you can watch now, you go to the CBD, they have taken over the micro-scale economy. So those are some of our concerns as the Ichayile movement. Ntlawa wu joyiniwe hi vaseketeri va Action SA. Vandla ri sole makungu lawa President Cyril Ramaphosa a lavaka ku va tirhisa loko swi ta eka vahlampfa lava nga riki nawini. We believe that the address by the President was not decisive at all. There was no concrete plan as to how we are going to deal with illegal immigration in our country. There was no concrete plan as to how we are going to deal with the issues of illegal immigrants taking our jobs that we are having in our factories, in our hotels. But even worse, the address did not speak to the fundamentals that South Africans are raising. The fundamentals that when you go to townships, all the businesses there, the salons, the spaza shops, they are owned and run by foreigners. Swin'wana swa swikoxo swi katsa ku va vahlampfa lava nga riki na maphepha va fambisiwa sweswi exifundzeninkulu. Mapfhumba yambirhi va nyike hofisi ya holobyenkulu mavhiki mambirhi ku angula swikoxo swa vona. Xandla xa mufambisi ehofisini ya holobyenkulu u amukele papila no tshembisa leswaku va ta angula ku nga se hela mavhiki yambirhi. Ntshamo wa Commission ya Madlanga namuntlha wu twe leswaku mutirhi wo karhi wa le ka Transnet u tirhisana na maphorisa yo karhi va yiva swidzidziharisi. Lieutenant Colonel Joseph Sibula a nyika vumbhoni mayelana na swidzidziharisi leswi nga kumeka eReturn hi 2021 swa ntsengo wa kwalomu ka 300 million wa tirandi. Swidzidziharisi leswi a swi huma eBrazil naswona swi fikile ehlalukweni leri lawulaka hi Transnet ku nga khampani ya vutleketli ya mfumo. Colonel Sibula hi yena a lavisa swidzidziharisi leswi u ri va kume ku mutirhi wa le ka Transnet a rhumela maphorisa yo karhi marungula hi foyini a va byela hi ta swidzidziharisi leswi. About you giving detail that concerns your investigations, I just want to understand what this seems to suggest, and please say if I'm correct. It seems to suggest that someone within Transnet makes the decisions about where the
the ship should go. It's Pier 1 or Pier 2, and so is able to manipulate where it lands in order to facilitate the scheme of accessing the containers. Am I correct about That is the role correct, of Transnet people in Yes. this? Okay. Thank you. Kasi ntshamo lowu Pitori wu tlhelo twa vumbhoni kusuka eka Assistant Director eka APID Takarani Zelda Maphoso u byele ntshamo hi swivilelo leswi siyisiwaka eka APID mayelana na matirhelo ya maphorisa. Commission yi kombisa ku vilela hi mafambiselo ya swivilelo leswi siyisiwaka APID. Vumbhoni bya Maphoso a byi komba onge swivilelo swin'wana a swi pfalapfariwa ku pfuna maphorisa lava a va yiva swidzidziharisi leswi a swi kumiwa kusuka ka swigevenga kutani maphorisa va ya xavisa hi voxe. Ntshamo ya mahlweni. Kasi loko ya mavhengeleni ya kumbe ndyangu wa le Eastern Cape a wu swi koti ku endla nkosi wa mhani wa vona. Tshama na yena. Malangta mahungu eka SABC kasi ku vela hungu leri nga rhanga murhangeri wa tiko President Cyril Ramaphosa u tshembise ku mfumo wakwe u ta tisa voko ku lawula vahlampfa laha tikweni. Loko a vulavula na rixaka madyambu ya tolo President u Afrika-Dzonga ri nge pfumeli ku sindzisiwa ku amukela vahlampfa lava nga riki nawini. Mbulavulo wa President wu landzela ku kombisa ku vilela ma Afrika-Dzonga etindhawini to hambanahambana mayelana na xiphiqo xa vahlampfa. Wanhwana wa le Mpumalanga wa nyamalarile endzhaku ka nghozi ya movha lowu nga wela endzeni ka nambu wa Crocodile exifundzeninkulu lexiya xa Mpumalanga. Zenande Chilwane u vikiwa ku va a ri emovheni lowuya na vanghana va yena vambirhi. Mintsumbu ya vanghana lavaya Godfrey Vigo na Tintswalo Khosa havambirhi yi kumekile. Ndyangu na gome lerikulu va lava tinhlamulo na xiheri xa mhangu. Vandyangu va tshemba leswaku Zinande Chilwane a ri eka xipandzamananga na vanghana va yena vambirhi. Loko movha wu tlumba darata wu nghena enandzweni lowu nga na tingwenya. Movha wu kumekile na mintsumbu yimbirhi kambe Zinande a nga si kumeka. As we were going to Kamaguko Robot, these people that are staying here, they stopped us to say that there's a vehicle that went into the dam here, into the river here. And then we decided to stop here. We came to check the vehicle. We found the vehicle. The lights were turning on and off, on and off, on and off. And then we contacted it was EMS and SAPS. Maphorisa va tirhise tikhamera ta le moyeni ku vona swe le nandzweni na le makorweni ya nambu. Kambe kwalaho ko va swi ri na khombo a swi olovi hi ku nambu lowu ekaya ra tingwenya na timpfuvu. The search has started in the morning. They've used our drone. I told you that there are other equipments that they're going to use trying to search. They've used a drone and they found that there's a lot of hippopotamus down the river, and they are continuing with the search, and now they will just come back and check for the second time. However, the actual diving and searching inside the water will continue tomorrow morning. Ndyangu wa rindzerile hi ntshembo leswaku va ta kuma nhlamulo. Ndyangu wa le Gqeberha eEastern Cape wu tsandzeka ku lahla murhandziwa wa vona hikwalaho ka swiphiqo swa tikhompyuta eka AVBOB. Swi na mavhiki mambirhi ndyangu wa ka Maqengana wu nga swi koti ku endla nkosi wa mhani wa vona hikuva AVBOB a yi swi kota ku va hakela. Kasi AVBOB yi ri yi na swiphiqo swa tikhompyuta. Swi na mavhiki mambirhi manana wa vona a lovile i wansati loyi a hlamuseriwaka ku va a ri na matimba a tiyimela ni ku chava xikwembu. Ndyangu wu tsandzeke ku n'wi lahla tanihi leswi ku hlwela loku vangiwaka hi xiphiqo xo va pholisi ya yena ya mali ya nkosi swi yimisaka makungu ya vona. I want the best for Mom because she was the best. So we were sitting as siblings who said no because she did everything to us. So we have to, in our culture, you have to have a cow. That's the big thing that you have done to your parent, and the parent that has done everything for you, she tried her best. Ndyangu wu lava nkosi wa manana wa vona
wu va wa ndzhuti tanihi laha swi n'wi faneleke, hikuva khampani yi tsandzeka ku fikelela vuxokoxoko bya yona eka database va nyikiwe R10 wa tirhandi ntsena, laha va nga byeriwa leswaku va ta koxa mali leyin'wana loko tikhompyuta ta vona ti tirha kahle. Yes, she was an elderly person, but I don't think 10,000 is the right amount. So how are we going to do the burial? To choose the tombstones, think the programs. Avbob yi ri mhangu leyi fambelanaka na xiyenge xa internet yi kavanyete tikhompyuta tin'wana ta vona, leswi endlaka leswaku va nga koti ku hakela swikoxo swo karhi. Hambi swi ri tano marhavi ya tshama ma pfulekile ku pfuna laha swi kotekaka. We were unable to determine the actual value of policies. So we just assumed that a value of at least 10,000 will be applicable. And that's what we intended to pay on the first day or 2 days of the crisis. At the moment, we have access to our policyholder details. So we now actually pay the real value. Hi mpfhuka hi burisana ni ndyangu wa ka Maqingana, Avbob yi ringete ku va pfuna. Sweswi ndyangu wu tiyisise leswaku nkosi wu ta va hi Ravuntlhanu. Mali la ka randi yi tile loko masona timali ta man'wana matiko. Xava dollar 16.49 cents, pound 22 rand, kasi euro 19 rand 2 cents. Loko pula tiko agalana Botswana ku 1 rand 15 cents. Minkawelo eka JSE a ri ehansi namuntlha. Nsuku i $4,321 a ounce, platinum i $1,745 a ounce, kasi nxavo wa oil mbesi $94.36 impongolo. Okay, na mahungu lama mkhomela wona ka siku ra namuntlha endzhaku ka mavhengele mutirhikulori ti akeni Mkhalani u khomile xipiko xa maxelo. Mina vito ni Musa Mabunda. Inkomo Mabunda riperile a langutisa leswaku maxelo ya tshamiseke ku yini madyambu ya namuntlha loko hi langutisa kwala exifundzeninkulu xa Eastern Cape kasi kwala Western Cape na tindhawu tan'wana ta Northern Cape kona ku langutele mpfula leyi nga ta va yi ri kona yi nga ta va yi kwala ka 80 wa ti-percent kasi na mundzuku nakona mpfula yi ta va yi kha yi ya emahlweni loko langutisa kwala exifundzeninkulu xa KwaZulu Natal nakona ku langutele mpfula leyi nga ta va yi ri kona kasi loko langutisa kwala exifundzeninkulu xa Limpopo kona ku langutele maxelo ya nga ta va ku ri ku sasekini kasi loko langutisa leswaku maxelo ya tshamiseke ku yini kwala exifundzeninkulu xa Gauteng kasi kona ku langutele maxelo la nga ta va kha ku titimela ka tindhawu to tala Pretoria 22 kasi loko langutisa kwala Johannesburg yona ti va kha famba ka 21 wa ti-degrees a langutisa leswaku maxelo ya tshamiseke ku yini kwala exifundzeninkulu xa Limpopo kasi kona ku langutele maxelo la nga ta va kha ku kufumela eka tindhawu tin'wana loko langutisa kwala Musina 26 kasi loko langutisa kwala Thohoyandou nakona yi ta famba yi khamba 28 kasi loko langutisa kwala Botseleni Maphata Blingwater kasi Dzumeri kasi na kwala ka Homu hi nga rivali ne Green Farm nakona ku ta va kha ku kufumela yi famba ka 27 wa ti-degrees kasi loko langutisa kwala Phalaborwa nakona ku ta va kha ku kufumela yi famba ka 27 wa ti-degrees a langutisa leswaku exifundzeninkulu xa Mpumalanga nakona ku langutele maxelo nga ta va kha ku titimela ka tindhawu tin'wana Skukuza 28 kasi Mbombela yona yi ta va yi kha famba ka 24 wa ti-degrees loko langutisa exifundzeninkulu xa KwaZulu Natal nakona ku langutele maxelo la nga ta va kha ku titimela ka tindhawu tin'wana Richards Bay 23 kasi Durban kona ku ta va yi kha famba ka 22 wa ti-degrees kasi loko langutisa kwala Ulondi nakona ku ta va kha ku titimela yi famba ka 20 wa ti-degrees loko langutisa kwala exifundzeninkulu xa Eastern Cape kasi nakona ku langutele maxelo la nga ta va kha ku titimela ka tindhawu to tala Mthatha 19 kasi loko langutisa kwala dorobeni ra Gqeberha kona ta va yi kha famba ka 20 wa ti-degrees kasi loko langutisa kwala Western Cape nakona ku langutele maxelo nga ta va kha ku titimela George kasi loko la dorobeni ra Cape Town nakona ta va kha ku titimela famba ka 17 wa ti-degrees kasi loko langutisa kwala Northern Cape nakona ku langutele maxelo yo titimela Upington 21 kasi Kruma nakona ta va kha famba ka 22 wa ti-degrees kasi loko langutisa kwala exifundzeninkulu xa Free State kasi nakona ku langutele maxelo yo titimela Welcome 20 kasi loko langutisa dorobeni ra Bloemfontein nakona ku ta va kha ku titimela yi famba ka 20 wa ti-degrees kasi loko langutisa kwala Northwest nakona ku langutele maxelo la nga ta va kha ku titimela ka tindhawu tin'wana langutisa kwala Rustenburg 24 kasi loko langutisa kwala Mahikeng nakona yi va kha famba ka 24 kasi loko langutisa kwala Vryburg nakona yi va kha famba ka 23 wa ti-degrees kasi yalawa ku ri maxelo na mina Ntombi ya ka Mkhalani riperile.